ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводораи канал ва хусусан мардуми деҳқон. хеле ки дида истодед дар сари полезӣ ҳастам. мисли ҳамешагӣ баъзеро мефурад, баъзеро не. аммо худам ҳамин дафъа хостам ки як бародари азизи мо ки мухлиси ҳамин деҳқонӣ ҳастанд, чанд мисраи эҷод кардам баҳри деҳқон. хостам ҳамун навиштаҷоти ҳамун акора дар ҳаминҷа хонам, то ин ки шумо низ ба сами шумо расад ки ҳам хел кӯшиш мекунанд барои фарди манамин диёр як шеъре нависигастам, ҳамунро барои шумо бихонам ва бинем ки харбузаи калонтарини бовай Абдуғаффор аз рӯи тарозу бинем чанд килогӣ ҳаст. ҳамун чиза барои шумо навор мекунам дӯстони азизи мо. хеле харбуза камда истодам, хеле резишаш хуб аст. рост гап тақрибан сари 2 рӯз навор мекунам, сари 2 рӯз гӯем канда ба бозор мебарам харбузаошона. рости гап ҳоли барои шумо ҳамин чиза мехонам дӯстои азизи мо. мегӯяд ин бародар ки каланди деҳқон ҳар ҷо ки расад, худовандо расонадаш ба мақсад. аз он обу арақи марди деҳқон тамоми маҳфилҳо гардад фаровон. надорад фарқ он замин қамиш аст, фақат меҳнат варо сарнавишт аст. ҳалолат бод додар Абдуғаффор ба ин меҳнату ба ин кишту кор. зи тарбузат маро роҳат кунондӣ, ниҳоли тарпедаҳам шинондӣ. ҳамин аст хости парвардигор, зи махлуқ ҳаракату аз мо ҳосили кор. ҳамеша тансиҳат сарбаланд бошӣ, ба ҳар майдон хушҳол аз каланд бошӣ. ба ин додар навор кард омода, бубинем мо ки бошем ҳар куҷода. ташаккури зиёд гӯям Аюбҷон, зи раҳматулло фарди Тоҷикистон. раҳматулло Салимзода, ноҳияи Нуробод. миннатдор ҳастам барои вақти худтон сарф карда ҳамин мисраҳоро барои мо часпонда, яъне ки муаррифӣ карда истодед мора. зиндаву саломат бошед. илоҳи ҳамеша қалами шумо ҳамин гуна сермаҳсул бошаду ҳамин гуна аз васфи тамоми гӯшаи канори кишвари азиз мо ҳамеша васф кунед дӯсти азизи мо бобои Нурободӣ Салимзода. ҳол барои шумо яке аз харбузаи вазнтарин ҳамин полезера барои шумо навор мекунам ва баъдан ба худоҳофизӣ мекунам. видео ба шумо писанд ояд, агар ҳатман деҳқоно бошед, ҳатман фикр андешаи хуби худа гӯед. аз бовай Абдуғаффор як чиза хоҳиш мекунам ки чанд навор пеш яке аз мухлисо гуфтагӣ буданд ки рости гап ҳамин ниҳоли ҳандалак барои чӣ дар ҷои заминҳои серобӣ шинондему. резаш бисёру аммо тез зард мешавад. намедонам ниҳолаш зард мешуда бошад ё ин ки худи ҳамон палакаш зард мешуда бошад. рост дар ин бода ҳавои гармӣ ҳамин тортанаку дигар чизҳо хел заминҳо офат мешавад. не ки аксарияти ҳамин замини бовай Абдуғаффор ҳоло худаш аз даст додагӣ нестад. рости гап чанд ҷо дохил ҳамин ҷӯйҳо шудему дидем хело ҳоло ҳосил дорад. бовай Абдуғаффор ба ҳамун савол ҷавоб медодед, агар хеле хуб мешуд. яке аз дӯстон савол кардагӣ буд ки барои чӣ мо дар заминҳои обӣ ниҳоли ҳандалак ё ин ки харбузаро шинонидему, ҳосили гулаш бисёр аммо тез зард мешуда, ҳамун гул мепартовад. аз кадом сабаб бошад ҳамин кор? мегуфта аслан ё ин ки харбуза бисёртар ба чӣ майл дорад? салому алайкум ёр дӯстон, мухлисон, муҳоҷирон, тамоми мухлисони канали Муҳаммадхоҷа. ман барои мисол деҳқон аз ноҳияи Масчо участки 1. ман бисёр хашмгин ҳастам, асабӣ, барои он ки ман меҳнат кардагии мардум дар ютуб дар комментариҳо ҳар гапҳои безеб
зесодиан илтимос. Мен аз замин канум те дехон боши марҳамат биём аз замин метам кланд ман метам бо 10,000 сомон пул метам ҳамин замин кор кун. ҳамхе харбузигӣ бо 100,000 сомон болои пул метӣ. бародари азиз ман саволи шумо ҷавоб метиҳам. замини обӣ гуфтедан шумо замини обӣ ба чӣ гӯм харбузӣ коридан камтар вазмин аст. Чунки дар як замини харбузӣ мекоред ки вай замин уклон бошад, чӣ гӯм тезоб бошад, нам давай нест. мумкин замини шумо айсоб нам бисёр будан харбуза дида дени моинам ди зашидги замин мо падём ҳаминҷа ҳамин замин ботулоқ буд ҳаминҷа дисоед ҳамин баланда инҷа паста инҷа ман ҳамин замин кароҷ 2016 Россия омудам 2016 ман ном тракторчинам мегӯ бобои Қормон ҳамин замин аз поин полни хоки кишида буровар ман бироз кард. ин замин ҳеҷ ки дар кор набуд ҳамиш партофтагӣ буд ҳама саҳмиша гирифт. я ман охирум 2016 депортаж шудагӣ омудам аз Россия ман ҳамин замин насиби ман кард 94 сотиқ замин аст. ман замини бисёр надорам ман деҳқон бурам сол 94 сотиқ ҳамин замин ман қонеъ кард шуда медам. Давай ҷон бир. мегузарем ба харбузаҳои баркшидани харбуза. мо шумо ваъда додем ки харбузаи мо аз 6 кило то чанд кило гуфтик будем? اولا که برمیکشیم که خربزه کلان کلانی بوی عبدالغفار چند کیلوگی باشه یکی مونید بوی عبدالغفار اون خربزه را. Ассаламу алейкум. Все братья мусульмане, короче. Вот смотрите, я буду взвесить. Некоторые сказали, что по-русски говорит. Я могу по-русски, по-английски, по-узбекски, по-таджикски на 5 языков могу разговаривать. Вот, я могу взвесить арбуз, короче. Таджикистан, Масчо, первый участок был. Таджикистан, Бапеш, вперед. Первый взвес. Сколько? 9,494 грамм. 9 килограмм 494 грамм. Первый. Второй. 10. Сколько? 9. 800. Сколько? 10 килограмм. Второй. А у нас гигант находится там. Мы будем взвесить там, гигант прямо там. Третий. 8,380. Четвертый. 8,394. خیلی بود برای شما دوستو. Пятый будет. 5 арбузы будем взвесить. 5 дыни будем взвесить. 5 дыни, короче. Сколько? Сколько взвесить? 9. 9 килограмм вот. Месяц, короче. Сколько весит наш габарит гигант. Там прямо. Пошли. Поехали. Вот, ребята, смотрите, у нас такая вот огород вообще, блин, прекрасно вообще выглядит, очень классно вообще. Я могу по-английски вообще-то говорить, но мне сказали, что только по-русски. Я могу по-русски говорить, все. Смотрите, все, кто наш любитель, да, наши любители, вот смотрите, мы прямо будем арбузы, короче, с Как с огорода. С огорода возьмем и будем взвесить, сколько будет арбуз, короче. Это все реально будет. Это Диня. дыни, короче, это реально, это не арбуз, это дыни, короче. Вот. Вот, ko'ryapsiz mi? Suv bergan yo'q вообще. Suv yo'q вообще, nam yo'q. Вот, виси. Вот, короче, я буду на это даргамига. Вот, смотрите, ребята, вот дыни, короче, вот. А это рядом еще есть один. Он маленький, но он
Небольшой, а это большой этот. У нас был большой больше этого был, но у него не получилось у нас. Мы будем вот, смотрите, вот. Баба. Я Аллах. Аллаху Акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Гигант Таджикистан, вот. У нас самый габаритный диня. Я вам обещал сколько килограмм? Обещал сколько вам? Честно все. Не помню. Как не помните? Когда у меня был вот такой палак, я вам сколько обещал? Это Как? 12, Все по-честному. 13. Сколько? 12-13. Вы верили этому? Пожалуйста. Сколько? 12 672. 12 килограмм 672 грамм. اصلا وزن‌ترین خربزی این پلیک بو عبدالغفور 12 کیلو 672 گرم بود. این برایشون نوار کردیم از همین رفتی خربوزه کنی حاصل قندوری. های دوستان به شما پسند فکر اندیشه خوبی خود گذاره باقی سربلند و خانه آباد باشه.